Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Bright Travel marbanyang MLA ka Maulai constituency ula penram jure ke jingle USP ke East ke Hills uri Raj Ravi habede ke jingtmu manet kendang ya kong bindas na ka jaka shong sha thangan ha additional secretariat ke belajar men ha miet sngi sajan ka pratarik ujeliu uba Bright mentak sngi ula let yakendo UIGP bandawa ban penshitom USP na ka daw bo ula pen Kenya ki kendon an Kajingsia kumba pi lai kajingja men hadi si sajan mo tu kajingja bide bat ka jinglet khanra jong kulit ya kajaka ka bai kong nak pelong ya ka kong bendas mo nak pelong ya tu ka jing sha tham de jui te ho tu si mo chen fun apoi tu kajaka dei ngam sem lalap chu tu ki kulit dan dei ka ika baca tu si kalau ka ika ba ya ban pendrem mo dei tang nak liang jui dei nak liang jui babun hi ya ban pendrem kam dei ban long kum tu but dei nak kata dei tu si ru la ong hi ba nak liang jong ngan sim khiai ka ni ban ra sejrong ne keren ba kipor ki ban jrong te mentak si haji sha mila kmi lenti bani kendu ye madam DGP kong ai nong rang dei mabi imdon sini dan sebuah Delhi tinggal kendu opat ya IGP MK Singh te nakalian ke jonga jongi kum ka parti ru ina lodge ka protes bersya ya ni SP ubay alam mi kibri ke jongi tu si ba nakalian jongi nakalian dak basai ba kri undan ka dia take action habi di ni pulit ni SP Kita jung dawa jung fikir dari sama pelang ya departmental inquiry kayak gimana? Oh, dia kata hi nak kalian jui yang departmental inquiry kariban initiate bersama USP dan nak kalian jung YGP ula ong ba hot wala da don kapur nama ba kasong nama ai DGP te on da lawan mai kemudian sa take up ka issue mandi tak kata dari kapasnat ke ba haji mitru ko jung kolong ba wat nak kalian jung DGP ru yang ila dip ya kan ya marmit scam no ba nak kalian jung ki bahia kinship ya ka sinjam ka babha man ajing sneng ya ki kum kini ki pulit makin le kum kini kam na disimpan bapak ipam tu sini steng bi kilak banyak untuk dahulu apa ni kai bukan makam iya kata iya kaji keren kajong iru waktu IG ru kubur kata mo dan rei nakalian kajong uong hi ba ngi mi hap ngi stu hi mo kindon be hi ki langyong anu nuru ka blame kajong iru kam dei hiru ya ka police department hi baroi maksudon sibun ki officers ki ba tibet bat ki ba biang rei kum kajing le kajong tu SP tu sipat kadai ke ba ya ban perenjur mo nakalian kajugi ban ngi scam nakalian ki babun ki balang